Kia ora te iwi, e haere ake nei I te Karere, e whanake ake ana te iwi Māori I roto I ngā kaupapa whakatū whare, puta noa I te motu. Ko tētahi tauira o tēnei whanaketanga, ko te tarahiti hauora o Ngāti Hine. No te pōne, ka puta te pire e takutai moana I tana pānuitanga tuatoru I te whare pāremata. Nā wai te raruraru e pāna ki te noho a kahurangi Noeline Taurua, hei kai a ko I ngā rarau he hiriwa, ka hihiri, ka tahi ka hihiri ke atu I te whai wāhitanga o ngā kaitoranga pū ki te whakaputa I ō rātou whakaaro. Nō reira, kei ngā puna o te kupu kōrero, tēnā koutou katoa. He whanake ake ana te iwi Māori I roto I ngā kaupapa whakatū whare, puta noa I te motu. Ko tētahi tauira o tēnei whanaketanga, ko te tarahiti hauora o Ngāti Hine. Ko rātou hoki tētahi o ngā rōpū whare nui o te rohe o Moerewa me Kawakawa. I kōrero Hārata Brown ki etahi o ngā māngai o taua tarahiti I te hui whare Māori o te motu, kei Waitangi e tūana I tēnei wā. E hara I te mahi māma hei tā tēnei wahine Māori, te whai tōna ke pauakareta. Karini mai o? No. Was hard. We were turning up to house interviews with 50 plus other people. And a lot of the time we were getting denied because my brother was classed as a kid, even though he was at bay. Nā whai anō hāpai tia ke ia e Ngāti Hine Health Trust. So me and my brother lived out of a motel and emergency housing for 8 months. We got referred from my case manager to Ngāti Hine. Within 2 weeks, I had a home. So Housing First is a national initiative to help whānau get into their first rental property, and we awhi them through into that with a housing navigator, and then we support them to stay in that house and for the family, for the whānau to prosper. He ono te kau whānau e whakakainga nei e rātou ki o rātou ake wharereti toko I te ora. We started our journey in housing just a couple of years ago, but we're progressing really fast because there's a big need. For example, in Wenerei and Kawakawa, we just overtook Kāinga Ora as the largest housing provider, and we have been invited, as many in the north have, to purchase those Kāinga Ora houses because we're not seen as a priority area by Kāinga Ora. Ki te hui a motu whare Māori ki Waitangi, rongohia ake ai, ngā kōrero katoa mo ngā kaupapa hanga whare, tū papa, toko I te ora nōki. A home is a hope, is hope, eh? And hope. Oh, well, you know, ka kite tātou te hihi o awa tātou mokopuna. So koenau tāku titiro, tai ki te tākau bei, tai ki te kao, tai ki ngā, you know, ngā hapu, ngā iwi katoa o te motu, finding and building homes builds hope. Me ngā wawata o te Māori hei whakakainga I te Māori I te tuatahi. Innovative ways we're looking at getting whānau into their own home include working directly with the banks to see whether the health trust can take on a level of risk to make the mortgage more accessible for whānau. For some of those scenarios we own the home and we're looking to, a whānau might be looking to rent to buy. We're looking at all those options for our whānau. Hei te rānei mutu ai tēnei hui a motu e rua rā te roa. Ai, kei takutaha I tēnei wā, ko te kai kaunihera o Te Tai Tokerau hau ko ai atu, ko Arama Morunga. Tēnā koe, Mr. Morunga. Ai, tēnā koe te tuhini, tēnā tātou kato. Nā, kei konei mātou tuatahi rā, kei konei tāua, kei te hui a motu kaupapa whare Māori. Nō reira, hea te pai o tēnei hui ki a koe? Yeah, tūtahi rā te mea pai mōku, hala mai ana te tini te mano, kia kite, kia rongo e ngā hiahia a ngai tātou te iwi Māori te tuatahi, kia hanga whare, kia rapu, kia hoko anō hoki, he whare mā rātou, o tira kia hanga, kia tupu whare, mā tātou e noho nei Te Tai Tokerau. So hala mai te tini te mano. Ana, he take nui tēnei mea te kāinga kōretanga I roto o te Tai Tokerau I rongo kōrero hau mai I Ngāti Hine. Ko rātou era e uru atu ana ki ngā mahi o kāinga ora. Nō reira,
Ki o whakaaro, keihia te wāhi ki te Māori mo te whakakainga anō i ngā hunga katoa o te Tai Tokerau. You know, ki ngā wāhi e noho nei ngā Māori ki roto o Whangarei, outskirts ne, Pipi Wai, Kāmo i roto o Ngāti Hine, Motatau, Matawaia i roto o te whānota, te Rārawa, Ahipara, ngā rural communities e kie nei, me hanga, ngā papakainga, ngā whare ki ngā rural communities, ngā wāhi katoa mā rātou, te Māori te tuatahi, kia noho pūmau i tō rātou whenua Māori. Nā, ko tēnei tō wā tuatahi tuku tono atu koe, i tērā atu o ngā wiki, ko koe te kaitono i whai tūru ki te kaunihera ārohe o te Tai Tokerau. Mai kaipara ki Cape Renga. Nō reira, pehana ngā piropiro, hea tēnei tūranga hau ki a koe. Yeah, tuatahi moku, hare koa te ngākau nei, hi kaka te manawa, engari, he āhua taumaha anō hoki nā te mea ko te responsibility tēnā, ko te accountability tēnā mā tātou o te Tai Tokerau. Engari, mōku ake, me kaha ake, me horo ake, me tere ake, kia whai i ngā mahi, kia ngau i ngā mahi, kia oti pai ai kua ea i ngā mahi. Aha koa toru noa ngā tau, aha koa kare anō e tū mai te wāri Māori mō te Regional Council, Whangarei District Council, Kaipara District Council anō hoki, engari i Wenerei tau e toru, mōku ake, just upoko pakaru. Me kaha ake, me horo ake. Nā te mea ki hai tērā pōti kia mana, tērā o ngā constituencies ara te tūru e noho nei koe, e kore e toka tumu ana neha. Nō reira, pātai whakamutunga, he ngā mahi matua e hiehia nei e koe te whakatutuki i tēnei tō wā tuatahi hei kai kaunihera o te raki. Yeah, kia ora pātai pai tēnā. Kia hau nei, me hoki atu tātou, me tiaki anō tātou te taiao, o te rā ki te waitai, te wai Māori, me tiaki, me whakaputa tātou ngā mātauranga Māori, kia mōheo pai ai, kia mārama pai ai, me pēhea te tiakitanga tātou te Māori ki te taiao, tiaki te taiao, tiaki te tangata. O tira, ko te ohanga tēnā no hoki, Regional Economic Development, kia piki te pūtea, ma tātou katoa, ma tātou te Māori piki te pūtea. Nō leira, koena ngā take mōku ake, ngau ana i tēnā whare o te kaunihera. Ai, kua pau te wā kia tāua, arama mōrunga, te māngai o te raki, kei runga i te kaunihera o te Tai Tokerau, o te raki, o ārohe o te raki, tēnā koe. Hoki atu ana te rākau kōrero kia koutou i tā maki makaurau. Kia ora rawa atu koe, harata e mihi ana kia kōrua ko ārama, rawe hoki ngā kōrero mō tēnā hui, te hui o whare Māori o te motu kei Waitangi, e tū ana i tēnei wā. Kātiha e karema kei te hono mai, te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka ki tā tātou wānanga i Naiane, e te minita, e te kāhia whakahirehire o te whare tapu o te aute Karere. Tēnā koe, te rangatire, mihi ana kia koe. Te mana hau, mata ai ko te pane kiretanga, mihi ana kia koe. Tēnā koe hoa. I te Tai Tokerau koe ina nahi, mau e ki mai ko te haia te kaupapa i haere ai koe ki te Tai Tokerau ina nahi. Hoi haere tautoko atu i te hui nui i tū ki Waitangi, engari te tautoko hoki i te hauoro o Ngāpui, te iti o ngā ohu o te runanga Ngāpui, te whakapuare e ti whare hau, ki te whakapuare he whekere te re hau, me te whakarewa hoki e ti pūtea tautoko, kia toru te kau mā whā miriona tāra te kāwanatanga, ki te whakatū wata hoki i tō rātou whāinga matua, kia puawai mai te hanga whare kia kotahi rau tōna rahi. Rawe, kare kore kei te hari koa ngā iwi o te Tai Tokerau o tira ngā puhi nui tonu i tēnei tautoko, i tēnei whakaaro nui o te kāwanatanga ki a rātou. E hoa, kei te whare pāremata koe i Naiane me te hai i ture i tō kāwanatanga, te pire takutai moana, i roto i te whare pāremata i ngā pō. I haere rānei koe ki te Tai Tokerau e taku rangatira e tama. I haere rānei koe ki te Tai Tokerau ina nahi, he kore nou e tautoko i taua pire takutai moana.
He hoa I Te Tai Tokerau ina nahi, engari ki tērā kaupapa, nā te kāwanatanga hoki Helen Clark, te he nui I tērā wā, I tēnei wā, ko mārama hoki te ture, a minita me te kaura. He hanga wāhanga o te ture hou mo te takutai moana, e whakapono nei koe, he pai mo te iwi Māori. E hoa ko marama te titiro, he aha ngā kaupapa matua e tāia ana e te hapu, e te whānau, e te iwi rānei, te whaiwhai mai I tērā whakaritenga arā te Marine Customary title, me era āhuatanga te taitara ki te takutai moana. Engari, ko te mea nui I rangona e au ki tērā hui na nahi, ko ngā mahi hanga awhare, te tautoko I te hāpori, te whaiwhai hoki I te oranga, te haura me te mātaranga o te hunga tamariki. Engari, kōrero ana tātou mō ngā tika o te Māori, ne? Ko ngā tika o te Māori, kia whaiwhare te Māori, koe rā tētahi tika mai rāno o te Māori I roto I tēnei whenua. Ko tētahi atu tika o te Māori, ko tana tika ki te takutai moana mai rāno. Nō reira, ko tā tēnei ture nei, kua whakatūria nei e koutou, he whakaua I tā te Māori, whakapūmau I ona tika ki ngā takutai moana o te motu. Nō reira, ai rānei e pai ana tō ngākau ki tēnā momo whai a te kāwanatanga, kia whakaua ake I tērā ara ki te Māori I roto I tēnei ture hō? Well, ki oku ake ki te kūrai o Taranaki, tērā ātanga koahatu e tūmai rā Taranaki maunga. Ka haere aku wanaunga o te uru ki te whaiwhai pāwa, ki te whaiwhai kaura, ahako ngā piki me ngā heke o te ture o te whare pāremata. Ka pai, ka kauneke whakamua e te rangatira e tama ki te rangi a pōpō I te mea mohi ona tāua ka tū tētahi o ngā porotihi kaimahi nui o tēnei whenua a pōpō, ko ngā kaimahi hauora, ko ngā kaiako, ko porotihi rātou mo te katoa tēnei tau, auare ake, hei tā rātou, ko taringa mori te kāwanatanga ki a rātou. Ai rānei e te rangatira e te minita e tautoko ana te kāwanatanga I te mahi whakahirahira, a ngā kaimahi o enei, rāngai mahi e rua nei, ngā kaimahi o te hauara, ngā kaimahi o te mātauranga. E hoa he wauarawa atu e rā momo mahi rotu I ngā hōhi pera, te mahi tiaki, tamariki tiaki mokopuna hoki, hari te mahi pokanoa, hanganoa, e mihi ana ki e rā kāhui. E nei mahi porotehe kua whakangungua e ngā unihana me tō mātou e whakapai ana I tēnei wā, a me hoki tātou tahi ki te tēpu kōrero, ki te ata wete I ngā nawa. Ki a kaua e riro matake ke pera I ngā mahi ki whenua ke e rā kaupapa e whakarangirua. Engari, kia tōtika te kōrero, kia hoki ki te tēpu. Ka pai e te rangatira e tama e mihi ana ki a koe te minita whakawhanake Māori. Ahakoa te aha. Ahakoa ngā kaupapa o te wā. Mena ka taimai te minita whakawhanake Māori ki te karare, ki te whakatakotui ana kōrero ka rangatira a te karare I te minita. Nō reira mihi ana ki a koe tama e taku rangatira e te minita tēnā koe anei te mihi nui ki a koe tēnā rā koe. Tēnā koe taku I ka whero me ngā mihi kia whakarewarewa tērā karapu nui. Ai, wera I te ahi, tēnā koe I tēnā whakaaro nui. Tama pōtaka e te iwi minita whakawhanake Māori. Kātiha, I rongo rā tātou, no te pōnei ka puta te pire takutai moana I tana pānuitanga tuatoru I te whare pāremata, tana pānuitanga whakamutunga. I kaha, te atu a ngā rōpū a pitihana ki te pire, anei etahi o a rātou kōrero I roto I te whare pāremata I nā pō. There's no decent future for us as a country if we keep doing shitty legislation like this, Madam Speaker. It's nasty. It's the worst kind of rubbish that has come before this House. And let's talk about honouring our unextinguished mana takutai moana, e kore e riro, e kore e riro. Because that's the thing. You change the goalpost because the court started endorsing us. The court started recognising the fact that we had tribes and whānau who actually went through the honourable Crown process, the rules set by the Crown, and then they came out the other side, e tikana, kei a koutou tonu te mana. And that retrospective element of this legislation is demeaning. Madam Speaker, it makes me sad that we are here doing this particular bill. And I thought Mr. Finlayson described the purpose of this bill quite well over the past few days. And I hope
that what he has said continues to echo in the ears of New Zealanders right around this country as we look towards protecting our beautiful foreshore and seabed. You can keep changing the rules, you can keep shifting the goalposts. We're here for it because our kaitiakitanga is forever. Your reign as government is for one more year. That's right. So don't get too comfortable. The old, pale, stale, deeply held racist views of Te Tiriti o Waitangi will set like the sun. They'll set like the sun, and a new era of Te Tiriti celebration will emerge. So to everyone in Aotearoa out there, I say, manawa tia Te Tiriti o Waitangi. E te pika, we do not support the bill. Tahuna te pire, kei raro. Ka ti hei muri ake I ngā whakatairanga e kare mā, ka rāhiri tātou I te māngai tōranga pū o Hauraki Waikatoa hana rāwhiti Maipi Clark. Ki tā tātou wānanga ko tāna he whiriwhiri I ngā kaupapa tōranga pū o te wā, kia piri tonu mai ki te karere. Hoki mai anō ki te karere, ka tahuri tātou ki te māngai tōranga pū o Hauraki Waikatoa Anei kia hana rāwhiti Maipi Clark e mihi ana ki a koe. Hoa, nau mai hara mai ki te karere I tēnei rā. Tēnā rā koe, tēnā rā tātou. E hoa, no te pōnei ka ture te pire takutai moana, rua te kaumā rua tau tēnei take e tohe ana. E hio o tau, e hana, e hio o tau I te wā I rongo tuatahi ai koe mo te tohe e pāna ki te takutai moana, I pehe hoki o whakaaro I taua wā, a I tēnei wā nei anō hoki o te nai anei. Ai rua te kaumā rua tau ki muri, rua o ku pakeke, I whikoe au ki te taha o tōku ruruhi me o ku koroheke, I konei I te takutai moana I te taurua mano mā whā. Arā koe rā te orokohanga o te Pāti Māori I tērā wā I kawea e whaia tari ana turia. Nā reira, rua te kaumā rua tau ka hipa atu, e noho ana au ki roto I te whare paremata e whakarongo ana ki tēnei pire anō, me taku, me te whati o te ngākau, te rongo, kua he ngāra, koe rā. Ka mutu kāre anō kia kauneke, ne, kāre anō kia ahu whakamua, rua te kaumā rua tau e tohe ana, kāre anō te kāwanatanga kia marama heha tēnei mea, te mana heha tēnei mea, te tika o te Māori ki te takutai moana. Kaupapa tuarua hana hei a te kōrero mātāua, ko ngā raru ko pānei ki te Pāti Māori. Hei tā etahi ko tai ki te wā, mā te rangatahi te Pāti Māori e hautu. Ara māu, mā hana rāwhiti, o whakaaro ki tērā karanga etahi. Kao. Tino kaora atu au ki tērā o ngā whakaro. Nā runga anō I te mei taku whakaiti, ko taku tino hia ki te mahi tōku mahi. Ko au te kai karere, ko au te kai tiaki mo te turu o Hauraki Waikato, koe rei titihi o ngā I te rangi tonu nei, ka whakai itihi o ngā mema o te Pāti Kākariki o te Pāti Reipa ki taku pire. Akine pēr ka kite mātou hei ngā rangi e heke mai nei me nā ka tautoko te katoa o tā rātou pāti, ki te kawe ki tō rātou ake caucus. Engari, anei e tihi o ngā mahi e koke whakamua ana e au I roto I tēnei o ngā whare. Ka pai, ka aruarua te karere I te ahunga o tēnā pire au. Ka mutu e hoa, hei whakakapi ake Time Magazine. Koe nei tētahi o ngā mōhini o rongo nui o te ao, engari, hei tā Time Magazine, e ki ana rātou, ko koe tētahi o ngā whetū maiangi whaimana nui o te wā, puta noa I te ao. Pehe o tairongo, pehe o kare aroto, I tērā momo whakatairanga I a koe e hana. Ka noho tēnō whakaiti au, ai noho humari ana hau. I āhua whakamā ahau, e kore au e rukahu, engari I te korero a kuwhanaunga ki ahau, e hake I te mea ko koe, e whakatairanga ana I a mātou te iwi Māori, engari nā runga anō I ngā taumahatanga I ngā nawe o te wā I roto I te iwi Māori, koe nei titihi o ngā wāhi kia
whai tuapapa ao whānui nei te iwi Māori. Me te mea no hoki hei whakatairanga i ngā iwi takitaki o te ao. No reira, hei te wiki e heke mai nei, ka hunuku a hau, ka rere atu au ki Amerika ki reira ki te ai ngā tangata ko tahirau o Time Magazine hoki. Tino, pai rawa atu e te rā mutu e mihi nui ana ki a koe, tēnā koe i enei kororo katoa, ko puta mai nei i a koe, kia pai te haere ki Amerika, ki te nohotahi ki e rā rangatahi o te ao, me te mihi nui ki a koe. Ko utaina tēnā momo honore ki runga ki a koe, mihi ana ki a koe, hana rāwhiti mai pi Clark, tēnā koe, kia ora rawa atu. Tēnā koe, tēnā rā tātou. Wenerei tiwi, nā wai te raruraru e pāna ki te noho a kahurangi Noeline Taurua, hei kai ako i ngā rarau he hiriwa ka hihiri, ka tahi ka hihiri ke atu i te whai wāhitanga o ngā kai tōranga pū, ki te whakaputa i o rātou whakaaro. Kei te rere te whakahau i te minita i ngā take hā kinekina i a Mark Mitchell, kia hā kinekina Aotearoa, kia āwhina rātou i a poitarawhiti Aotearoa ki te kimi aranga Awatea. Mo te tohe, kei wainganui a Taurua me poitarawhiti Aotearoa i tēnei wānei. Ko tā reipa, he tono kia tau kume hia tēnei take nei ki ro pāremata e ngā kai tōranga pū katoa. I tēnei ata tonu, i tuku tono au ki te māngai o te whare, kia tū ai tētahi tau patu whakahirahira me ki, tau patu ohorere, urgent debate i tēnei ata tonu. Mena ka whakai, ka tau patu ngia tēnei āhuatanga i te rangi tonu nei. Hei tā hā kinekina Aotearoa me poitarawhiti Aotearoa, kei te tuia o rātou ngutu nā te mea he take mahi tēnei. E tino a ki aki ana a reipa i a Mitchell kia mutu tā te kāwanatanga tuku pūtea i tēnei wānei kia poitarawhiti Aotearoa. Ara kia tau rāno tēnei take mo te whakatārewatanga o te kaiako matua o ngā rarau he hiriwa ara mo te whakatārewatanga o kahurangi Noeline Taurua. Nō reire, e te iwi, hei muri ake i te whakatāpoto, ka tirohia ngā huarere o te wā, kia mau tonu mai. E te iwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Rauroha mai o ringa, ki te awhi i ngā iwi. Mai Ka te hae tiwi e koe nā tā te karere mo tēnei rā e mihi ana kia koutou katoa hūri noi te motu tūrou Hawaiki.